Kambi minyore. Yes. Uli nyandarua. Ndawa kambi minyore. Yes. Leo nokora koto itagethana kura nginya na road so. Ya ukiwira dio ndoriku. Gwita andu makiyumeria kiugo. Yes. Ni murere wa ikaria thia huku kambi minyore. Ona kuria kurigiceirie ni kuri na ufunua muingi muno. Niu yako na mujia kuma vui. Ni akarehe kindu gitagwo mahoya. You know, they created a brass. Yes, to go kambi minyore na kuri. Utiuka maundu mane. Riu gugukite undu to cio. Yes. Mundu no nginya kendo na kwiyumeria kwionera. Nigua. Na kwiyiguira. Yes. Na tondu mindo nake no mukanithari. Arakiuga ni wega nake ketia. Eyumerie. Eyumerie. Ndu kugoca kuwa iria ria mokire kuinira andu nyimbo. Wa muthungwa. Kurakinya ni ihinda riu ria mabata. Riu crusade kuna crusade no kona kindu gitagwo revival. Yes. And revival is powerful. To mission iko na revival. Yakoro nginya na riu ria andu mahoyagirwo ria maihuririrwo ni maroho moru. There is a word for that I'm trying to get. Yes. That one I will get it. Yes. Riu kora ikinya ihinda ria mabata. O mundu agathi haria stage akarugama na ifatari yake. Ifatari ria kwenda rihoerwo. Yes. O wau ta ifata tugatiria karikia mbere yake. Yes. Dio. Riu kura ikinya ihinda ria mihindo. Ha riu niho araigwa taranekeirwo. Na ti mwekeneru. Niki muno araruithia riri mutafuti wao. Wa mutungatĩrio wa kuma boy. Yes. Tondu mutafuti ri ni aramatagia ciugo. Ora mutungatiria kigatiri. Na walipokuwa wanatoka upande wa kushoto makiuma korio modho pio. Mutafuti ni ararito hagia. Akona alama ya msisitizo. Na gwetha ciugo iria ngori. Urakinya ihinda riu ria mihindo. Arakihera mutungatiri. Toronire first daughter. O Sharine. Yes. Akimuheherera. Haina shida. Yote atapita. Hakuna ambalo halitasikika siku ya leo. Unasamehewa yote. Kuna lingine. Hata hiyo itasamehewa. Aya basi nimekusikia. Na tuombe. Amwira atiriri we akihoya mahoya-ini ri auge tu ni ifata watukatira nake no tazama sovereria mtumishi wako huyu Gathaiya kwenu amezingirwa na roho wa miadarati ni anywete faki. Mendo aikuwa wewe. Amezingirwa na roho wa bangi. Roho wa ni anywete pio na ni amedagia. Roho wa usherati umekuwa naye ukimwandama. Wotire mwile tugoko. Medo wewe. Yeye ndo nimekuhiguria maitho. Tazama ameweza kusema ameshiriki paka wizi katika jiji hili la kambi minyore. Na ugana wa ile maasini si kanitha. Mutavuli wewe mutaorire ya mwekuwa maundu mau mothe riu kwa gwetagwa ageka atia aga connect. Yes, tu loko. Wizi ambayo amenitajia hapa inahusu stima. No aigwa ayetaita cia kanitha na waya cia thitima. Alipokuwa akifanya kazi favor ilimuondokea na afutirwa.
Wakiona na upako. Yale ambayo yalichangia kuvutwa kwake. Ogwo mali kila idhara na mutumia wa munene wake angevutwa. Mutavutio cia. Osianania. Osianania yako mumomora. Twele mema hoya-ini. Medo tangiritarie. Tazama ni kiumbe chako dhaifu. Amesombwa na madeni. Akabete ginya. Thigari. Akabete thigari akoba show amuririkane. Mzigo wa madeni unaofanya asipendwe mahala hapa. Ogwo agiretio duka ciothe goko na imoe. Makirere dalat. Matuka. Kule areto zakiura. Medo. Mtu huyu amekuwa na pepo za kuvuta baka sigara. Ogodha ajiri. Yapo madai ambayo amenigusia hapa mtumishi wako huyu. Na akaniambia yale ambayo amesingiziwa. Niagero wala mahu. Yale kumuneana. Mutauri ni amwethaga. Riu ni amwo? Ni amuona. Erehe ki? Erehe moko-ini. Ubas. Ni alithire wake. Tazama mpaka na kuna wakati ufika njaa inamlemea. Ni abora mbele yake ya gwase. Maundu maria mothe acukagirwo gutafutia yake atia aramandirira. Na Medo ndangimwira atige. Athoro ni ahuteirie mutungatiri ucio. Eka wira hingoria tagagira andu huko. Agatirathi wega ri. Tazama ameniambia kazi yake ya fuko haiendi vyema. Nikana huko guo. Akaua nayo watega. Arathukia. Mkumbuke paka familia yake anaenda kuirudisha. Mokane walina. Hapa Kambe Minyore tunatangaza kwamba atarudisha jina lake lilivyokuwa. Ale amadhire. Reto alevere. Reto leo como dararia. Medo tibokan. No, he had a bad day. He is not happy. Oga Mutauri ucio ni wa kuma jehanamu. Ya nori avetwo weru. Gwona ne kinya ne iria ikero. Sio tauri. Tunasema yale mapepo ambayo yako ndani ya ndugu yetu huyu Mihindo. Goma ilia atagaga. Mihindo had a very bad day. Oria Kambe Minyore karau. No. We kumenya mundu
no riu nake nĩ akĩra mĩhaka mũtabuti nake nĩ anĩka mũno rĩu aronire rĩu vengeance amenya nĩho otukũ gwĩka atĩa ũgũcokera haha yes mĩhĩndo nĩ akũmenya nĩwe wĩna kamero aya Reure His Excellency the President of Uganda Sebo and most of us only know one I guess to your president of Uganda asa tutiwe marika maya maitũ rĩ we know the one and only mũndũ gĩathanĩte kuma 86 rĩ yes and 86 mena miaka igana this year they should be that is what 36 no 38 yes no ani ando marorete 40 na machi aliro agiathanaga yes so there's a whole generation I think two yes sio Yoweri Kaguta Museveni as the president of Uganda onathia mugunda wake na VAT kwe nindionete video raturendaga ena VAT athiuruka mugunda wake aki supervise ng'ombe ciake kuheo ndawa cia njoka Rio ne free time yake. Yes. Have you administered this one? When I give this one? Yes. Wapi munge? Where's Muhosi? Kasi ate maletwa. Where's munge? But give him a dose. Yes. Where is the musician? Ate munio maitaita na ila nake. Oh mara shidana gira. Where's Bobby Wine? Bobby Wine is unajua this ng'ombe is called Bobby Wine. Kona kichwa ngumu. Kuna kichwa ngumu this one. So give it double dose. Now Kaguta because the buck stops with him in Uganda. Kore gutihara guku. Abana. Komoti guku hakwa. Ate President RUTO ka kwaria mukanjia kungamba ngenge. Kore ni mukuona rukungu. Mnakuangana jokes sana. Sana. Mnakuangana jokes. Ati prezo anaongea mnarusha. Uganda. Yes. President Yoweri Kaguta Museveni. You see their biggest prison facility tiare utorni ya 1927 gwako ni nguru nigetha for easy understanding kametere ukao ba jera ya were anene yes takamete guku bururi yes eto Ruzira Ruzira prison yes eko horo cia Lake Victoria you know we share the lake area reu Kenya Uganda Tanzania Tanganyika ni arahetokirie ku jera weriri emomoro gwakwa engi to ino ni akura muno na gweciria ni maona tengenjia gwatuka ahungwa more ni maona ndingiongererwo tuthege itunge makiria maturia ina tu bana riu kuragituika riu ni kuiguo thi makengi ino nayo ri ni marite na kambuni ya mucere etagwo Tiang. Yes. Tiang. Moke maseji haria jere werari. Hatueke ru mukawa wa gikiro kia Gathaiya. Ithano. 5-star hotel. Mukawa kifahari. Yes. We remove the prison. We bring the luxury. We take the prison interior. We take the prison interior. It's not good for prisoners to have a view. of the lake. This is unfair. We don't have the view ourselves and we are free. And then the prisoners, they get the sea breeze. They cannot live by the shores. They cannot occupy a beachfront. And the beachfront property is for the elite. Initially, it was because there were many crocodiles, so if you escape, the crocodiles would work on you. Now they are no longer there. Leu jere Sergio. No itene leu. Jere yaigitwa utondu waruga mai ni ukiura. We ni kanisa kaibo. Inyangiria cia koroko.
ciakwa ya hukumu hau. Wewe nego toma Rugongo rimwe. It was the same case with Manyan. Yes. Manyan yogia umire ure. Ona duatengeragi. Asa. Wewe ni wanyama wana deal na wewe. Wewe mrudhieta omani eaters. Yes. Ushughulike. Yoka ya thiruka kuna salt shika. Kamwe kageria kore. Salt shika na tooth pipi. Ekuonie. Werago Kethio horo. Ole makiwa telema go cenjia njera yo. Magia keg. Na haha hena njera make mukawa wa kifahari. Wa kifahari riu wa thirikari. Of course it's government property. Yes. So that when visitors come, they can enjoy the lake better than the prisoners. It's not good for criminals to enjoy so much privilege. and they are offenders. And they are fed by the government. We feed them. Well, we give them even a shop to bathe and even give them beachfront property. And we buy clothes. So we are going to move Rosina. Rosina must move. And I would also like to advise my friend RUTO. You see, property in 44 is very expensive. Move committee. Take it to where land buying companies are selling 80,000. Oi, well, and in that beautiful place, build a hotel, so that we can have an East African, agreement and beautiful homes. Beautiful homes, because you cannot have a prison in 44. Whereas this land is very expensive in a very prime area. Take the prison to somewhere near Moyale or Magadi, where prisoners can only sing a mere. On those sides of Sorio, uko juu kabisa. Gũkũ no twambe tũmake tũngĩigua ũguo. Gũkũ no kwambe kũritũhe tondũ andũ mangiunanĩra igoti-inĩ magĩthiĩ kũrũgamia ũhoro ũcio. Tia kũrũgamia. Atũtie na ũma no ũthiĩ na ũtheri. That is the issue. Ata kuigua. Leu. Turakũrehera Kimathi phase 2. Broti maguta. Phase 1. Neviru. No mwaka nige woko at least wega ukuri ne kuri processes rĩu kũu nĩ njũĩ Museveni ndanoria mũno kũrĩa mũnene auga nĩ auga yes kũreke kamete nako ke mũgũnda mũnene we no actually bũrũri ũyũ wa Ngohe department ĩtigarĩte mĩgũnda mĩnene nĩ prisons and railways yes acio nĩ marĩ mĩgũnda ng'ũndũ prisons, railways na KBC. Nyuradi elia goikara kundu. Maze msemoni ya East Africa. Now kuigwa a fruit idea. We have moved our prison. Where is RUTO? We have moved ours inland. Yes. Uko interior. You see, criminals wakae huko. Those crimes of the state, they go interior. We sustain the lake. You should consider the same for Shimoratewa. Take them to the heart of Kwale. Or Tana River. Tana River, where they have crocodiles. In case they escape, the crocodiles will have them for dessert. Very Shimoratewa. And we have actually discussed that with the Kagame. He's also going to do the same. So it's you, RUTO, and Mama Samia. Mama Samia, you can also move the Magufuli moved the state house. You can move the prison as well. You are the boss. Because you see, our prison has become old.
The prisoners can just knock on the walls and they collapse. And they're overcrowded. They're overcrowded and they eat very well, so they are strong men. So we are going to build an ultra-modern one with the dormitories and you know, that one that goes up. Na mahali mtakapoweka hiyo hoteli itakuwa ni ya nani? Unajua nataka tuelewane. Tujue hoteli itakuwa ni ya nani. Mnaweza fanya affordable housing. So the hotel will be affordable. It's a version of affordable housing. Because it's like a cup of tea there will go for around 3,000 Uganda shillings. That is affordable. Hiyo sasa ni nzuri. You know you also have a hotel, so Sevo, are you trying to say that the hotel you are building will be yours? well, there's no problem if I own a section. The side where they sell drinks can be mine. No like kagame. Tika ni kule oneka smooth yo na keno kimoda. No, ne kimoda. I didn't like your idea. I think I can use that in Kigali. It's a very good idea. I think that is a good retirement plan. Yes, you are right. Now you are talking. Now you are starting to think like someone who is ready to retire. No, me, I will retire maybe in 2047. Sasa kwetu miaka 10 unamaliza unaenda. Go where? Who has the power to tell the president to go? Sasa katiba yetu ndio inasema. Who passed that constitution? Ni wa Kenya. Wa Kenya walienda kwa referendum na wakaamua. Now, who gave them that choice? It should not have been in the choices in the first place. No, se futa understand. Uria watho ungiuga miaka ĩrĩa No kũrigĩrĩria gwĩka ũndũ. Yes. Na nĩwe koigi. Na ndũrĩ ũndũ ũngĩka. Na nda understand ũrĩa watho. Ũngĩũka uge ndũnahota na You should know the other day discussed Murienda Kotini. I was surprised. Ask Kagame. The courts are for thieves, people who have stolen, criminals. You are taken to court, and the court overturns the. Who pays those judges? So we are moving the prison. Yeah, you are welcome. When we visit the hotel, I shall call you for the launching. Kenya tiraithi uguo. Gũkũ rĩ. It's a heavy Tiraithi. Legislative nightmare. Tekamete ndiweke nĩ gũthamio. So those affordable housing unapeleka juu sana. You can minimize the golofas ukihamisha committee. Because if you move into the affordable housing, you are on the 20th floor. If you move today and go drink tomorrow, you will not find your house. Let's see how that turns out. Close in a prison since 1927. Hau nĩ ngũrũ mũno rĩu. Ngũrũ. Na hau ĩikarĩire no he kũndũ ũngĩ wa bata. Mo China nĩ egũitĩka kũndũ kũu. Ake mũkawa mũkũiku. Oh yes. Na makĩre njera njerũ. Akĩrĩu. Kũrĩa gwĩtwo Buikwe. Na mũndũ ũrĩa ũhetwo wĩra ũcio rĩ. Ni minister wa interior. Yes. Etagwo Major General Otafire Kahinda. Ndetwo wega. Ndetwo wega. Ele gwetagwo. Nere twa Uganda they have that name. Tawoko.
Like Nini akenio ne ministers yo hao IT. Negweta wotiti tiko exaggerate. Eto Major General Kahida otafire. Huyo no akende keko. No akende. Ai. Just share coincidence. Na mundu rori atiriri nenda kumenya jere ya kwori afungo magukoro mambite kuigwo ha gutigi akundu mekunyayo wana Museveni no arina. Excuse me, Ruto. You have space. You can take like 1,000 prisoners. No, I will not give you the serious ones. I will just give you robbery. Kagame has said he will take the ones on death row. Murigo witu turathi turumireire ri wana kinya there's an abdomo kago na nikoretwo igituthura ndereti muno nenda-ini cia kiriu. The netizens are very excited about it. Na ona ni no ndirakiutura ki. It's a very interesting feature. Actually na mwene guo ri no struggle ninkumenya murigo wi acha ara uniform through social media ya Kenya wendi mwega ri ni maratuika excited muno ni murigo ucio kihitukira matura negua na ndireciria ino ni a large boat. It looks like a yacht. A boat is tonga shitagwo yacht. Yes. Ni gikoretwo mabarabara-ini gwa kindu wiki igiri ona kindu. Yes. Na ndaikia ritho nenda-ini ri. Yes. Ithaa tari mweri hitũku ri murigo uma kuria Bantu Forest. Bantu Forest. No uragithie. Murigo no urathie. Ni uthiete matuko maigana ona. Kigonyi witu ari ona guo. Kigonyi ari ona guo. Yes. Ndo amwona haha ekirite. Mweri reflector. Reflector. It's a whole logistical nightmare. No, it's a logistic. Nyakembi yari. Ni uraruma kindu tondu urathi nginya na andua power and an entourage. Yes. Wakija handu kamba gwikirwo mathabu uri okuhungura. Neguo. Wa cia thitima. Yes. Kungibara ni njeke. Neguo. Mwene murigo tondu kamumenya wa kinyari. Nekuia ngumo muno. Muno. Noko ni aukomborithia tayari nitumwikire market. Muno na kambuni ya logistics ri. Yes. They will get good business. No, they'll get good business because it's a abnormally large cargo. Ona rori ino ya KBT 786cc. Yes. Ni turendete. Ndwini tugite una sip yayo. Riu ni itu. Ya ri maruga murigo no wahitũka haitũ andu a Jesu. Yes. Na mundu agaikia bica. And of course it is going kundu kuna kindu kina itago large water body. Ndigocia andu ni marambete gwicio roka Rugongo. We fara ya kuma port. Kurakiurio Rugongo ruriku. To Murang'a ugigitwara boat ino. Acha ndirona handu ingeiganira Murang'a. Yes. Nyeri Kirinyaga Embu Meru. Nyandarua. Ona kumitwara na Ikuna na Ivasha ne ku overdue. Because it's a yacht, a big boat. Wesi rathie kuria huguru-ini cia Lake Victoria. I think so too. Yes. Yakinya ne twayuka kuruguria ne bangirwo lounge. Na gubangwa ini. Eno ko ne Anjeri Museveni ngebangirwo. Moragia niri gataro karia karatereirwa Nigakinyu ni murorio mugekinyia kumiruguria ndumo ni nene ndumo togozo ni Eddie Gathenge waithaka wajini na ni undu wa gutwara na thimu ya Meri ino netwetete makumbi okay Meri ya mihango ya inditwo nu was it une nyumete ya mihango is no Paul kamurigo kamurigo Meri ya mihango komionere ni mwĩũragia nĩkĩ gĩatũmire Jona aikio
Anyway, era gweno ko ne amundu wa Rugongo. Igongona riri oro hau ni kahumboriri ni CS Moses Kuria. Na kenda getutira ira. Anyway, ya rabbi salama. Raure. Wasimani mwejeri. Wasimani mweje. Yes. Mweje oreko. Eta wa mweje. Oh, mweje. Yes. No ando makibuna na ya soldier. Soldier. He's a retired wasman. Akoretwe muragiri oku gwitura. Na akiritaya. No no nera recall you from retirement. Thutha wa soldier ya wandikitwo village polytechnic ya kwaori. Ukoni aragonderera kiwira. Yes. With accusations of misappropriation. Yes. And negligence. And inebriation levels which are unacceptable. Kaune konywa muno. Watu kani arakunda. We aroka wira ke. Emureu. Toro. Oko gwachungani. Unanieleka kumulikuwa na matosi. Ni amwe abudi ya village polytechnic. Na darahukire. Agere toro biyo. Ali toro. Kwa tuka todo watu ruzo twahinda gani. Ne turatwika kizingiti kikuu katika ufanyikazi wa nini? No, utenda kazi wake. Baada ya kuketi chini wakiwa kama halmashauri. Sio halmashauri. Bodi. Halmashauri is an authority. Hiyo ni bodi. Baada ya bodi kuweza kukaa chini, wakanong'onezana na kaonelea ni vyema waweze kumleta yule ambaye alikuwa mlinzi wa hapo awali siku za jadi. Ashikilie huku akimtafuta mtu wa kufanya nini? Kufanya hiyo kazi. Wasimani mwajeri. Alake waliwo thimorero watiriri. Yuko yoke parwa kia mweri omwe. Tuko twaroraga. Tukoro twetha wasimani yogi. Tondu uria wiho ndari kihariro. Eta okuvai. Okuvai no rakunda goka wira toro. Yes. Na kuratwika itharaita riake ri mweri. No mutundu atinda anyitete. Agwatwika nginya aici ni mamwegekagia. Ni mabanga ni mauga ni maoka kuia. To ni moyo kou is free ride. Yes. Vatikire na security. Yes. Wasimani mwejeri. Day 2 day. To akiheo mweri abe anyitire rikana ari Korwo from what? From retirement. Yes. Uri ari gukoraga tau Michael Johnson. What Safaricom. He was recalled from retirement. Yes. Akiru hani hage igesa. Nyitira so that we can align a view. Niyo tunyitirira muthuri ni turamenya ni twakuheire retire. Yes. No ndu uria kuhana. Niyo gucokai. Eka undu gatatigire kanyitana wega. Yes. We amuira tuene mundu wa gukuingira ithenya riu. Yes. Ni tugukuha wira ucio. Yes. Wasimani mwejeri is accusing saboteurs. Aria maingeire wira-ini wake tondu ni aratharikirwo na kinero horo wa experience ye hori ame calculate ri arona ni undu uravangitwo is not as spontaneous haste. Yes. Eka security analysis yake. Yes. Ni arona ucio tiwo random. Ni undu upangitwo. Ni undu mucore. Yes. Akiaria ri to ni arorio kurathiri ati tondu kuraingirirwo na arari harihwo kidogo. Oh, ni mutotie. Ya wire mbere nyambe nywe. Elati kia mrone nywe kunjo kawena. Nyanjoke ngegwete ndiara yogo niraria nembundira ugire. Ya ke hoye nimukaithie. Ya ke hoye ni ngongora gogwo. Ayo tuone ate kurathire. Menda nyambe juyo no bangirwo. Nemuna chungwa itirathie iniuru. Bloke diarera. Ne ngundi ndiragoirwo.
Niacio mana keile. Na mana bile kwanja. La luhi. Ara huroro wa bisho. Namu ni waro ara nyumie na duda. Nge hurara ndunga nake. Na rohe. Drama ndona jereri. Ara manjiriri. Na dimu. Andwacho ne mara heto mekana ya kwa kunduta moyo. Tondona mbale ya marangu dhati ya huku marungo ine. Ne marere tu venga vio matikanjo lake kana kunyonjia. Ne bara ya intimidation. Ne bara ya kinyanyo. Tondo ne urumo no omwanyi tete moko oyongea kunyanga ya makai. Ena gunyo mwere. Ile mukunyange. Na mubangi wohoro wothe ne kufai. Kufaya ifaga. Kufai ne mubangi. Kufai ni interdicted. Na lekirwa ne wira ine. Na ne yue da lekira ya kawaida aya mana ya tome. Mona tiko ya. Mona tiko ya. La guarda kwa ni any company agua. Ni era jeherio. Ya yeko wabiringi. Ndira ogoro hirwaru aso tiadira memeria. Ona nenga imwe ngande me hageria karorigi ndira me guzia nako. Ndirahi hagia yo to era kwa meze mumero ine ngi yaru ne biringi. Ay. No quiere algo. Le hago donde brown. Madi la cañada de ine mayo era mote. Haya hakolo me hau. E yo mona le white yo. Si bonda. Ne me hau. Ah, unde quería mucayeneo. Yo no bangezo. Ne mo banga biyo zondu. Ne mo ya no nganda. La di giochiatore ti decangari a sei sia che senghe. No marolo tagone. Ya que me ya hice no aguku. Ngama ya ndo joniere. Ne ma to be kinesi ya kwa. Ne ha ilu ni le modo. Ne mao mara ha uda ngai wadi sima yakana. Ne ndo mara le tu hala me ngazia. Me kuguda. Namo no nge ma yo lo yo ne kubai. Era bien la quería lo gidi kanwa. Gaje go kyu gambu. Hawe uni ho dai fa so ni amu gambu wa kwa mula yuga eso kai ni no. No kera ni kiara yo. Kire tío guidado. Dai baso ni kirwa mu gambu. Olo kake ni oro. Yo nera shoka dire. Le aja wali la gete go le ambete ko ya digi. Mani mueje. Ya que ya no ya me la ma que yo la que mue.
Majira bado. Siku ya kifo ya nja. Ulumuna mondo akulinganiga mbala teo ya isambio. Machoke makuwegeke. Aishini maramwegekire. Nenda uwe kamarajira veke. Mondo wengi nyakule anjagaya kagwole. Chiba uku. Araona kufa inu otumarite. Ngihone tuwa ngegaya kagwa. Nyongano marake na maundu tamauzia isine komendiani. Yeto ne avekania. Iyo ni henjo. Na mama changi. Mama changi. Naga wimbo. Na maja naga kaliambia ni mara chuli ile ode. Oye no era kuba hii. Ai marege kabudu. Maambia mandu nyapanda. Oh, it's an inside job. Well planned. It's a sabotage to prove his effort. Useless. Jora muage kwa baba ni omuonire. Guku. Ni akunjirite horo wa murigo witu wa boti hari okinyete. Yes. He's a taraka, he will know these things. Definitely yes. He's a road man. Another taraka no akorwo kuria +1. Kuria bururi wa America. Oh, the United States of America. Etagwo Joe Mureithi. Oh yes. Omuthi arauga aratuthikiria kundu gwitagwo Lexington, Kentucky. Oh, Lexington, Kentucky. Na arauga omuthi no arithi kundu gwitagwo Detroit, Michigan. Kou jathi wa iria ndangite. At Lexington, Kentucky. Ajoke umehu athie Detroit, Michigan. Wewe Lexington ri. Young mother aria mekutha icira mahe maritwa riu ma boys. Lexington, Kentucky. Right. No, gijathi ndage kirigo ni Michigan. Hai. Kwa kumuria. Ndio meigua muno hasa ukiaririo horo wa tariu ni hindi Republican maragitengenaniria tigiti wa presidency. Yes. Riu Trump ri iyo ni ground ya Trump. Republican ni amarathana riu thaici ni Democrats nio riu Joe Biden ni tuo kire candidate wa Democrats. The Democrats. Republicans nio Azimio. Ni wega twambe tunyite ogondo kuondu. Riu nio Azimio kuria. Togoro Republicans nio ya Trump. Nio ya Trump. Niwe baba ku. Na riu dalili ni yakionania ta Trump riu guthie na tigiti wa Republican this time round. Yes. Kungithio ria guthiete. And you know Americans are Americans. No you mamucokia. Okay, let's make America great again. And yes, we did and we can. And we're gonna do it again and again. And again. You know, Trump is a beluga dollar billionaire. Yes. Ni mundu wiceji. Maundu mamwe. Bathia maturiga kidogo. Na tukang'ang'ana okung'ang'ana kidogo. Na hano CBC no CBC riu niratuma aciari we wabe ukiuria ni mwana wakorwo wina thimu ugetua ni gwiciria ukaigira Google. Mathomo ma CBC ni maratengeria nginya aciari. Yes. Tauda ora o mwaki ya njugu nai. Niraheire challenge kidogo. Weta muciari. Deta muciari na ni wega please. Twaria na compensation.
Zekiel Mashogu Salamu alaikum. Wasili masomo Tuthondeke turita aciari guide tere teachers guide parents guide tuthondekero parents guide ithondekwo ni undu wa aciari toko twikinya rimwe ki mbere ya mwana. Yes. Na muciari mwarimu atu haria makinyitie nira tutika hovanirio ni uri muno muciari angioneka maitho-ini ma mwana. Yes. Tatari very bright. You know le mwana wona tare kundu gatari disinterest doi. No, that you are very right. Ugubati uthondekwo parents guide. Yes. Amre kwa kinya languages kwe maundu macenji. Nyata githweri-ini ukoraritwa mchunu nirio irwo githweri. Mchunu. Yes. Mchunu. Enda ne moshonu. Wewe ando ngeci kumura mchunu tondu angiona wina Rugongo. Tali ende njira ku ibuku wa uguo ri. Yes. Ndonire taru ngeri iria irathomwo muthe cia githweri ri. Ticio twathomire. Ticio. Nesiacenjirie muno. Tutuona homework ya Juvuna my second born. Is in grade 4. Ukora ni marorio the governor of Kiambu county, which is your county. Ukora ndikite ukimani wa matagi na akaheo wrong. Akiguithio niki? Akirwa fatie kuandika doctor. Hiyo nao ni kuforce. Ne grade 4. Jona akimenya ni wa matagi. Jona oretio name the plains in Kiambu county. Never. Yes. Yadi kwa nie plains iria joe Kiambu county ni plains viaro hiro. Who has even never heard of the Ruiru plains? Sieko. Sieha. Where are they? The Ruiru plains. No kora mwana uyu ni aracokia. Ukamba gwita kamucemanio. The name the hills in Kiambu county. Hills. Na siekuo. Na mwana ni aracokia. Ya force nginya gucietha he banana hill. Banana hill ira to yari badia ya Francis Rogweti. Leo ni gukire banana hill. Ni ora baigua Harvey Hill. They have. Yes. Eko. County ya Kiambu. Ha. Hando we. Leo no hill leo itoe kule eno yetagwo Githingusho. Urari horo wa Kiambu ya Kenya. Kiambu ya Kenya. Kandi kuri Kiambu ingi ururi ungi. Ari kuri Kiambu Hills na Gikoni. Mwana hiyo kinya natural vegetation ni Kiambu county. Na languages spoken. Kiambu wa brand ya tukieta Nairobi. Kiambu is largely cosmopolitan. Yes. Ya kuna maundu ni marari tuhira aciari thiku ici. Ni ukwenda guide ya aciari. Weo guide. Ni urorio kwanja ruti kindu kiruta riri. No ciana nacio ni testa ya mundu. Mwana no akone aramenya kaundu. Yes. Arenda guguthima. Yes. Ucokia akwira teacher akusema hivyo. Kama no. Things have become difficult. Ego no ndora makire ndegure ta riu JSS ri. Yes. Kurathoma mathabu twathomaga form 2 na form 3. Junior secondary. Ati cosine. Yes. Manathoma junior secondary riu. Akia kwira yaciurio kuona hau. Ona we muciari especially uko we very busy. Yes. No korwo kwanja we githomo ndwathire muno. Ni ugutinda. Composition ya role aciari. Odo ni andikete ati the people are the horo irio iria o Kiambu. He maundu mamwe nga marabundithio ningi outdated. Tondu andikite people of Kiambu are known for yams, cassava. Hapana. And vegetables. Nani hao? Nani? Unende ya. Ni Kiambu ya tene. Ti ya riu. Aje ni Kiambu riu ri. Rirathie herete riri. Ciuria cia their musical instruments. Rwe nyandarwa no urio their musical instruments uge wa ndindi. Kaciegamba.
Na kuria coast uwe Zumari. Sasa nyamu ni wengi yao. Mariba. Mariba. Yes. Kiambu leo ngioria mwana. The main musical instruments used in Kiambu. Na twara oginya bypass ko dukora huro wa numani. No gire guitar. Yes. Na drum set. Na rodishu. Ewa dede. Na flute. Ereku. Ewa dede Kiambu no mekorire kireita. Kireita no garari. Era kou. Nari no kou thei. Yana kuhuro turoko twarari. Todo na todo dirona. Yai. Mario kinya waro wegi fishing in Kiambu. Wene kowe gutayo thamaki Kiambu. Sijui. Tena sijui. Oge mwera atia wewe akuretie uguo na hindi wewe uraika o Kiambu hare aje hare cia ukanire na membure. The fishing. Wa ile gweciria rä fishing. To thamaki wona rä u rainbow. No hau hayams. Na cassava rä. Hau nä marunge. Hau nä makondo ma update. Yes. To kigota hunting and gathering icio cia ibatie gå kuria ikamba. Andire athini. Tika bari ama Machakos. Ana. Ndio thi Makueni na Kitui. Yes. Kundu ungiona gaturu. Gatara makiradu. The hunting and gathering. Where? No, by the you see I'm saying this. Tore wo yo kiuria ta kiuri. Oruga mutandao. Mutandao ria wiho wa Kiambu ri. Ni ukuhinga kidogo gicoke. Ugecokeria mwana kiuria tondu woka ha medicine ni ukwambe uikie habo. Wethagirira. Wacoka kondo ina bandos. Wakune kwanyitana. Website ino ni ya Kiambu ri. It's misleading though we are there. The Kikuyu people speak Kikuyu, a language spoken all over the country. You are pana. The Rokos are believed to have fought and intermarried with the Maasai people from their neighbors in Kajiado. 19 yo. Yapana yo. Yams, cassava and indigenous. Toa hiyo. The yams and cassava. Wapi? And their instruments are drum kihebe, large rato kigaba, small rato jigiri, flute Mutauri. Icho itigareire kuria ati baringo. Na ora mora ni kuria Rugongo. Kurikania na thamburu. Leo kithia etathia internet ino ni ute. Ucokerie mwana wa mwira jingiri. Andike uguo moko wa murieri. Iwe athiru oreti horo wa medical practices. We ogathi ugetha website ira ugathiri. Traditionally, people in Kiambu County use herbs to treat the sick. Herbs. This is how they were able to treat freedom fighters like the Mai Mau who hide in the forest. Kire mwana uyu akwire. Who are the Mau Mau? Why were they hiding? Niko kwenda gaidi ya ciari. Saya tara uga fishing ire o iri. No hare Titanic na Katas. Oh, yo mwana yo ikarira weta muciari. Fishing. The main musical instrument of Nyandarua is Kimengeng, played by Kamoko and
Hapana. Didi. Mheshimiwa Ndongo, how are you? Egi muno guka muruthi kuma kuria Nyeri. Areo kuoyega. Very nice. Arauga he handu homu wake kinyaga. Ona we muciari ukamba ukehetwo mihango kidogo. Kana kamera kiandike kaundu ndarikia. Ni u challenge. Moja mathabu ri. Aure. Otako problem wa ikiria mutumia mu mathabu ri. Mwana no ona inyuere mwe mabisto. Na tiwega. Ni uri muno mwana akigiana notion. Yes. Ati inyuere mwe bisto. Ati ona kia arafundithio eka murituhira mutiki uyu.